S nama je, dragi gledatelji, ni manje ni više nego glavom i bradom večerašnji Marin Držić, točnije glumac Ozren Grabarić. Dobra večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala vam. Ja sam negdje načuo da su ovo vama prve igre, ili to točno? Ne, nisu prve igre. Zapravo ja sam na prvi put bio na otvaranju Dubrovačkih ljetnih igara 2000. Znači prije koliko? 17 godina. Tada sam bio student, mislim da sam završio prvu godinu i u režiji Ivice Bobana i onda sam sljedeće godine došao 2001. isto kao student, druge godine. Radio sam predstavu Četvrta sestra koja se igrala u hotelu Belvedere. Ali od tada, evo, ja mislim 15 godina nisam dolazio u Dubrovnik i baš mi je zadovoljstvo da sam se vratio. Malo je veliko nekakvo, kako bih rekao, odgovornost da sam se vratio baš s ulogom Marina Držića i znači u predstavi Viktorija od neprijatelja u režiji Ivice Boban, u dramaturškoj obradi Hrvoja Ivankovića. Ispričat ćemo jednu priču 28. o Marinu Držiću i o njegovom životu i sva njegova djela, uglavnom više manje sva njegova djela ubačena u tu predstavu, tako da ne samo da igra Marina Držića, nego da igra Marina Držića koji igra sve ove zaista poznate uloge koje nam je ostavio i od Negromanta, Pometa, Stanca, Skupa i tako dalje. Po velikom pljesku na kraju može se zaključiti da je publika bila jako zadovoljna vašom interpretacijom Velikoga Vidre. Jeste li vi? Pa jesam, ja moram priznati, ja kao Purge sam na jednom malo terenu u kojem nisam, kako bih rekao, doma, ali imam jako puno ljudi koji mi pomaže u tome da se ja osjetim kao doma. Ja jako osjećam kao glumac, osjećam taj Držićev jezik i tu Držićevu nekakvu vibru, ajmo tako reći, koja titra iznutra. Mislim da su u probama koje smo imali u Zagrebu, osjetio sam da su to vrlo jake riječi nam je ostavio, vrlo jake misli i riječi i to kako je pisao zaista je božanstveni neki dar za glumca. Ono što mi je najveća prepreka je taj jezik kojeg polako usvajam, ali imam odlične kako se to kaže, tutore ili voice coacheve, Maro Martinović, Dori Šarić-Kukuljica. Evo tu mi pomažu ovi moji dragi prijatelji i kolege, Gloria Dubelj i Nikola Bače, ljudi koje znam i s kojim sam si jako dobar. Svi mi pomažu da ja budem zaista Marin Držić. Evo, na otvaranju je bio tako kao mali insert toga, iako u jednom drugačijem, puno drugačijem, naša predstava je nešto drugo, ali u jednom drugačijem obliku smo izveli opet tog nekog Marina Držića, probali oživjeti. U kolovozu nam stiže Viktorija od neprijatelja, ali već jako brzo, ako se ne varam u srijedu, stiže nam i Hinkeman. Je li vam drago da ga možete igrati na ljetnim igrama? Pa jako mi je drago, da, mislim da je, pa uvijek je neka velika čast i meni je jako lijepo doći u Dubrovnik s predstavom i pogotovo ovdje raditi predstavu, ali i gostovati sa predstavom Hinkeman, to je jedna jako posebna predstava, jedna od ljepših predstava u kojima sam sudjelovao. Jako smo dobro prošli svugdje i nadam se da ćemo i ovdje dobro proći. Prvi put igramo na otvorenom, doduše, što je isto jedan izazov, vidjet ćemo kako će to biti, ali evo, nadam se i iščekujem sve najbolje i drago nam je naravno da ćemo Hinkemana i prikazati ovoj publici ovdje u Dubrovniku. Pa veselimo se toj prigodi, a naravno veselimo se svim budućim prigodama i ponovnim povracima na igre. Hvala vam na ovom razgovoru i već unaprijed hvala na povratku. Hvala, da, to su lijepe želje. Ja bi se volio vratiti, lijepo je ovdje. Hvala.